gospodin Mapa. Pregledamo. Evo nas, to ću vam bibu. Evo nas na Darivi. Danas idemo nas dvojca u neke avanture. Gledajte nas. Evo nas, izvukli smo se iz grada. Nas dvojca smo danas. Nismo htjeli snimati dok izlazimo iz grada iz sigurnosnih razloga. Stali smo ovdje u blizini dječjeg parka. Tu ima i parking. Znači, ko dolazi odavde da bude početna, evo kao mi danas. Ima tu parking, a može doći i biciklima kao što smo mi. Ok. Mi imamo par danas novih džiđa da probamo, a krenuli smo da istražimo ovu novu stazu Čiro. Tako da, ovo ćemo sada se spremimo. Ponijeli smo ruksak, ponijeli smo vode, dosta hidratacije, powerbank, neke još dodatke. Imamo i danas da probamo prsni nosač. To ćemo tata sad montirati na sebe da snima. I ovo mi je žao što nismo ponijeli, odnosno što nisam kupio kad smo trebali ići. Sada ovo što smo išli u Family Park. Znam se na roller coaster i ostalo, sve sam mogao nositi. Ali eto, lijen bio otići, lijenost je najveća bolest. I imamo još jednu džiđu. Zvučnik. Znači ja sam montirao već kući ovdje nosač. Soundbox. Sam prve tu. I nisam puštao kroz grad, nekako mi je bilo bez veze. Ali evo ga sad montiran. Stabilan. I sad ćemo Berin i ja da sebi pustimo muziku. Pogrešno sam pricom dugno. Eto ga. Pušću nam radio. Ima radio. Prosto na smetnjama. Malo borba. Ima opciju da se spoji mobitel. Nego meni trenutno mobitel snima. Ima opcija. Napraću. Kažu ja pa ću ja to snimt. I ima opcija da kako se zove, spoji se micro SD, USB, i telefon preko Bluetooth. A još sad je zanimljivo što je baš brutalno je vodootporan. Moram provjeriti tačno. Da, vodootporan je i otporan je udarce na vodu. Pa ćemo ga probati na moru, na sup dasci. Tako da, evo, spremamo se, idemo i da testiramo ovo sve i da vidimo kakva je ta nova staza. Evo me, puna ratna spremna. I sad ćemo kad budemo vozili da testiramo. Malo napređujemo, ima još iznenađenja. Ali eto, kažem, ovo je seta što nisam imao u Family Parku na onom roller coasteru, vidite ruke, ne mogu ovu pustiti, ispašće mi telefon i hajde da vidim kako će to biti. Pa hajde da probam odmah. Evo ga. Soundbox. Kako to izgleda kad nosite prsnik, vjerojatno. Morat ćemo ne podest malo da vidimo, ali eto prvi put je pa da vidimo. Nadam se dobro podesio. Ali eto, kažu prvi mačice u odbacaju. Zvučnik sam trenutno ugasio zbog autorskih prava. Znači, YouTube mi ne dozvoljava da snimke tuđe, tako da mi ćemo kad ne budemo snimali slušati. Djeluje mi čvrsto, ovdje doli ima mali ko vuferčić. Djeluje mi čvrsto, vodootporno, ja sam sinoć malo se igrao. Imaju crnoj boji što bi se možda
bolje sparilo sa biciklom. I lijep mi je dizajn, moderan je i djeluje robusno i čvrsto je, dobro zvuči. Svakako ja vama zvuk i da pustim, vi ne biste mogli čuti o kojoj kvaliteti jer slušate na svom specifičnoj zvuk. A evo ovdje ekipa se priprema za penjanje. Ko nije znao, ovdje ima stijena pa se ljudi penju. Da, Berin se penju na 18 metara u visokom, tu imate video. Hvala Berin na sugestiji. Znači imate jednom od videa kad smo posjetili hotel Vemu, Berin se popeo na umjetnu stijenu u hotelu Vema visoko. To je jedinstvena u ovom regionu s tom visinom. Eto. Ok, znači se vratim malo. Djeluje moderno, lijepo. Znači da je 59 maraka košta. I vjerujte da opravdava svaku uloženu marku. Sviđa vam se što se lako skine i onaj nosač ostane na biciklu. I ne morate, ima kao štipaljku nazad, što faktički možete zakačiti za ruksak ako ste u hikingu, šetnji, ili šta već, pa i u autu, dobro, ko ima loše zvučnike u autu, može koristiti. I baterija traje. Tipa, evo probat ću i na bazenu ću ga probati zbog te vodootpornosti. Naravno, nije sad da ga bacamo u bazen, jel? Da. Hajde se malo sad kad smo sam boks ćete gledati, tu vidjet ćete zvuk je ok, tu ćete morati meni na riječ vjerovati jer ne možemo na videu to prezentovati. I nemam razloga da kažem da je dobar ako nije tako. Mislim da imamo, a dobro i to je potrošna, mi imamo JBL-a nekog starog, ali nije ni u blizu praktičnosti i kao ovaj. Zašto? Zato što ovaj gore ima USB i microSD, na Type-C se puni, što je vrlo brže. Morate i to pasti, imate dosta zvučnika sa tom starijom, da kažem, principom, tehnologijom punjenja, što dosta hajde razvlači, dugo treba. Svi smo mi sad u nekoj, nažalost, brzini. Ok, Berin i ja smo danas na Darivi, idemo da vidimo novu stazu Giro di Sarajevo, koja povezuje Sarajevo i Pale. Navodno 10-11 km je duga. Jučer je zvančno bilo otvorenje, ako su neki već prolazili. Prolazimo Darivom. Dariva je, evo, kao što vidite, uredno asfaltirana, iscrtana, pokošena trava, vrlo bitno zbog zmija i svega, ma i ljepote. Iskreno da kažem, ljepši odmah vidjeti. Koliko vidim, nisam odavno bio, nisam baš dugo bio. Osvjetljena je, barem stoji tu rasvjeta, da li navečer svijetli, a vjerojatno svijetli. Berin i ja prvi put smo se upustili u avanturu ovako nešto. Zašto? Zato što nas ima još. Mama je na rolama, to ste mogli vidjeti neki dan na šorcu. Armin je još mali dječak, 4-5 godina, koji ima malo bicikla koji nije za ovoga. I onda nismo imali mogućnosti. Danas smo, kako lijepo ovdje, danas smo nas dvojica Armina zbrinuli, smjestili i krenuli smo na ovu našu avanturu. Iskreno da budem, prije par dana smo, ko je gledao taj shorts kratki, kad smo rolala se mama i nas vozili, odradili jednu testnu da vidimo Berina kako se snalazi. I smo se tek tako upustili u neku avanturu. A eto, kupili smo bicikla, nikada iskoristimo da voza. A oko Sarajeva zaista ima mnogo staza, mnogo izletišta. I ovo je najnovije, ne ovo kuda sad idemo, nego ovo koje tek idemo, iza Kozije Ćuprije. Što je fino, ova livada vode, neko cvijeće, ljubčasto, ne znam šta je ovo. Uglavnom, to je to. Ok, slažem se, Berin treba još kaciku. Ne bježimo od toga. Ima jednu, ali mu je glavica narasla, ipak je
u školu išao, završio je 3. razred. Odličan. Imamo malo brda da savladamo. I evo nas, popio smo, tu je početak sad. Dole ispod vidimo transt. Pa nije ni lagano, ovo. Ko što vidite u kadru, gospodin se popio. Ima ovdje pred sami početak, pa jedno 100-150 metara, baš. Morali smo gurat, pa sam ja gurao oba. A prije toga je bilo dionica, vidite, evo ja, recimo ne bi do tog sigurno zadnjeg, da kažem, finalnog uspona, ne bi se lazio sa bicikla. Berin je morao na par dionica gurat, što je sasvim ok. S obzirom da ovo dijete nikad nije neku dosad ozbiljniju maršrutu vozio, to je sve bilo sonovo i neum. Što je, hajmo reći, dječja neka. A ovo je već malo ozbiljnije i za sad je sve ok. Ne žali se. Ja mislim da treba pravo. Sad ćemo negdje malo hlada naći. Sjest odmorit. Smo dobro iznad visine transta. Znači ovdje je Čiroš. Eno tamo. Zadovoljan sam dječaku. Zadovoljan sam. Sreli smo i dosta ljudi. Dosta biciklista. Mlađe i starije populacije. Evo ovdje je asfalt. Ne znam, vidite li ovdje. Sve su ove mreže postavljene da se ne bi obrušavalo kamenje. Ograda je postavljena. Jučer kad sam čuo da je potrošeno 2,3 milijuna, da li maraka ili eura, ali bit će maraka, pomislio sam, šta? Ali opet to je dionica od 10 km. Vidite asfalta, vidite i ove vamo mreže. S jedne i s druge strane. Bilo je upozorenje. Kako bera upozorenje? Zmije i kacige da se moraju nositi. Sunčaju se, jel? Dobro. Gdje? Evo ovdje ima ako neki vidikovac, nešto ćemo vidjeti. Evo ima klupa, ćemo ovdje sjesti u hlad. Ajde, bilo je par klupa. Klupa. Ne ovako. Za sad je uredno i čisto. Stavimo bicikla. Evo jedan vidikovac. Evo da vidite na kojoj smo mi visini. Evo tamo ceste. Sviđam se što sad, evo ne znam. Ovo sam trebao definitivno nabaviti, ali kažem, lijen sam bio da odem da kupim. Evo Berine sok. Evo ćemo vidjeti broj. Sad ćemo vidjeti. Ok. Došli smo do ove jedne kote. Napravili smo pauzu. Berin je već malo i umoran. A i valja se vrati. Ovdje se već gubi ušter. Jednog uštera. Trzno me. Ovdje se već gubi asfalt i ide se po makadam. I ovdje ima taj vidikovac. I to je to.
Hajde. Evo idemo. Znači vraćam se, Berinu je dovoljno. Možda je malo zbog zmijaka strah. Što je pročitao. Ima dosta guštera. Evo Berin. Malo sam imao problema sa ovom opremom. Zato dok podesi, vjerojatno ja kako se nagnijem, ne nagnijem. Savijem. Jer je fiksirano za moja prsa. Ali da je dobra stvar, dobro je, samo se treba malo naviknuti. Sad nam je sve nizbrdo. Sad ćemo se rasklati. A vjerojatno ćemo, pošto imamo malo vremena, da se i ja odmorim, a nek se on malo poigra dole u onom parku. Se malo oporavi i da možemo kući voziti. Nismo možda do kraja gore na vaše možda neku razočarenje zadovoljstvo, ali meni je, ja sam predzadovoljan da je on do ovdje došao, ovo sad da kažem gore sve šega, šala, jer je ravnica. Možda i nije, možda griješim, ali vjerojatno ću ja, da li sam ili mogu bi Nedima, mogu bi i drugog Nedima izazvati na ovaj izazov, pa da jedan vikend muški dođu i da snimimo. Eto, ovdje je on vidio znak zmije, pa se malo pogubio. Evo, uglavnom sad ćemo snimiti taj spust, da vidite kako je popet se. Fino stavi noge, fino. E sad tu polako, Berine, baš polako. Aha, imamo još malo dole. Da vidite taj, po meni, najzahtjevniji dio da se popne na ovu stazu. I ova ovdje dionica je okej. I dobro sad dođe umjesto ovih nekih improvizacija dole da se ide na Vrelo Bosni i onu gužvu i ostalo. Mislim da je ovo bolja alternativa za neki trening od rata biciklistički. No nemate brige, hoće li neko istrčat, hoće li neko sa povodcem cuku, pa da šta sam puta vidio na Wilsonovom, da je preletio neko preko povodca, dijete istrčalo, baš je ovo. E sad tu lagano, na kočnicu, pricni kočnicu. Berine, kočnicu pricni. Ne možeš tako brzo. Kočnicu. Drži kočnicu. Obje drži. Baš je nizbrdo. Šta si vidio? Dvije zmije vidio. Gdje si vidio dvije zmije? Šta pričaju, evo? Pokoči! Nekad je ne ustraši. Hajde, pići. Ali paz da šta dole ne izleti. I eto ga, sad ćemo dole. Dobro je prošlo. Nismo se razbili. Idemo polako prema Kozjoj čupriji. I to je to. Fedja vozi, ruka na volanu, maca pored, osmijeh bez plana. Berin i Armin na zadnjem sjedištu, karte u rukama, svijet im je igralište. Koferi mali, snovi ogromni, putevi dugi, ali nikad dosadni. Ne pitaju gdje, samo kad kreću, vikendaši žive za sljedeću sreću. Italija, Bosna, Hrvatska, Njemačka, granice padaju kad porodica je jaka.
smo vikendaši, gdje god da smo mi. Gradovi se smiju kad prolazimo svi. Svaka cesta vodi ka uspomeni novoj. Porodica na točkovima u ljubavi svojoj. Mi smo vikendaši, svijet nam je dom. Gdje god parkiramo, tu je naš tron. Muzeji, trgovi, stare fontane, najjače hale pune mašine. Automuzeji sjaju očima djece. Berin i Armin znaju svaku marku, svaku recepciju, svako srce. Fotke u hodu, snijeg bez pauze. Svaki vikend nova stranica baze. Nije bitno vrijeme, nije bitan plan. Bitno je da smo zajedno svaki dan. Mi smo vikendaši, gdje god da smo mi. Gradovi se smiju kad prolazimo svi. Svaka cesta vodi ka uspomeni novoj. Porodica na točkovima u ljubavi svojoj. Mi smo vikendaši, svijet nam je dom. Gdje god parkiramo, tu je naš tron. Velja drži pravac, Maca drži mir. Berin sanja brzo, Armin traži još kilometar. Još čir. Nema savršenog mjesta, nema savršenog plana. Savršen je trenutak kad smo četiri strana svijeta. Jedna porodica sama. Mi smo vikendaši i ostajemo to. Dok ima puteva i malo goriva još. Ako pitaš ko smo, odgovori su laki. Porodica, snovi i putnici jaki. Gdje god da stanemo, ostaje traj. Vikendaši, porodica. Evo nas, vratili smo se, spustili smo se ovdje u ovaj parkić. Popeo se, a? Dobro. Svako ima svoje interesovanje, svoje želje i treba da svima ne da svoje. Ok, ja sam htio to gore, njemu iznio ideju, išao je sa mnom dok li mogu, nisam ga forsirao, možda jesam, ali neš da ga udaljim od sebe tim nekim pritiskom. Znači mi smo odradili, došli smo do te, snimit ću ja opet s nekim drugim tu stazu. Njemu je 10 godina, ovo je njemu interesantno i naše. Tako da što ti ovo skorim zato što ima određeni roditelja koji forsiraju. To su još djeca. A isto tako ću opet reći vam, evo vidjeli ste mlađeg nema. Mali ne smije da bude prikol sa ovom i ostalo da jedan drugom trpi. On ima svoje interesovanje, njemu je 10 godina, onome je 5 godina, velika je to razlika. Ako budete pitali što, a evo tata se znoji. Što se razdvojili, razdvajam. Ja namjerno razdvajam, neću da trpi Berin zbog neki Arminovi. To je sasvim normalno. Neki me ljudi gledaju čuđenja. Vjerujte, razdvojite ako imate djecu 5-10 godina. To je ogromna razlika. Pričamo o djetetu iz vrtića, ovaj od 5 i ovaj vamo 3. 4. razred. Priča, čita, sabira, množi, oduzima, ovaj crta. Tako da, evo ja nastojim da posveću vremena naći iz Armina večeras. Kad smo već došli ovdje, znači ovo je Dariva. Za one koji nisu iz Sarajeva, znači uz Miljacku, dole Miljacka, gore onaj put koji prolaze, to je sa Hreše, Pale, ulazak u Sarajevo, tu eto dođete na vijećnicu i gore iznad je, eno vidi se odade Tvrđava. Ok, znači ima park i za penzionere, ima tamo onaj kao za treninge, ono, sad što je moderno za omladinu. Ima dosta klupa i dosta rekvizita. Uredan, čist,
kante, klupe. Mi ovo znamo kupiti picu, parkirat tamo vozilo i doći ovdje i bude ovo puno. Molim, Berine. Ne znam. Evo ga. I ovo je neko vikend izlet, možete prošetati. Imate, to je u stvari dole Dariva, dole je ambasador, tako, gdje faktički onim putem odozdo dođete i sa vijećnici. Eto ga. Trenutno niko nije u parku. Niko. Ako što vidite, čujete crku ptičica, stvar ne znam zbog mikrofona. I bude navečer osvjetljen. Ima gore 2 reflektora. Ima i tamo. Meni je ovaj zanimljiv u ljetnom periodu, jer je dosta bude hladnije i ugodnije pobjeći u ovu prirodu i zelenilo predveće ljeti. Eto, to vam je prijedlog moj za ljetni period i igralište.